Good evening. Welcome to Manungudna, a 360-degree analysis of news and events. Manungudna mayam puna makku taram uksage. Jahi ani mapung bhagraba Kanglup ani gi irang ni aduna Kanglup ani gi irang si Manipur sarkar na control tawba ngamakta dagi India lengak na Manipur da maruina khoi lairiba Manipur gi government si loinamak supersede tawraba matungda President rule si tha mari mapung phara ba dumba president rule ama khakni adugo marak sida Manipur gi laiba koi lengak loi sing maroina koi gi BJP gi leaders sing si hana mo tina da ba mo chana da ba makoi gi marak ta tongan na ta ba tokhai ta ba gi wafum si adum mek sing urga lakpani aduna lan si gi manung sida hana da gi hauna Manipur gi chief minister sin ba gi wahauda tongan ba koi gi India gi mafum sing da kem to gi wafum ba lairi aduna hajik oirei bi film sida Manipur lengak sem ba ngam da ba gi achau issue am khak laire तबुदबु मणिपुर की लैहौरीबा कोई एमएलए सिंह हाना मोटिनरमदबसे अहानबदा एमएलए कुलुमदोय पुनबगी वाफम लेरमे अदुबु मसिगी मतुंग दारकबदा कोई मणिपुर की प्रजा मयाम की प्रेशर इमाइबेल मयाम खक्की तोंगान बस कोई सेक्टर दलैबा कोई प्रजा की तोंगान वॉइस मुखक थोलकपदगी एमएलए मयाम से अपन बोयना मखोय निफुग मरी सुरे सरकार क्लेम तौरुरे हाइबगी वाफम नसिंगबा कोई फोंदोखिबा लैगरे अखोयगी एमएलए राधेश्याम फोंदोखिबनी गवर्नर उनरबा मतुंगदा तबदबो हाइरिबा वाफमदसु हजिकसे तुमिन नमजलगा थमगिबा मणिपुर की इरांग अमा लैनिंगाइदा इरांग अमना मसी नमजनबगी वाफमसु अदुमगा दुम लैरि अदुना हौखिबा सिरोई फेस्टिवल गा मरी लैनबा अदुमबा मणिपुर थाबा बसदगी कोई मणिपुर लौथोकपगी वाफम अमखक्तसु अदुगी इरांग से स्वाइवाइसिसु अदुम कवर अफ तौसलगा हजिक सेंटरना इरांग अमा नत्रगा अमा थैदोक थैजन तौबगी वाफम दुने हजिक उरिबसे अदुना हजिक लैरिबा इरांग सिंगसिगी मरकसिदा हानगी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगदोमम बिरेन सी चीफ मिनिस्टर ओइबदा मतिक चाद्रे नत्रगा चीफ मिनिस्टर ओइबा यारोय हाइबगी सेंटर की अदुगुंबा कोइगी ऑर्डर नत्रगा कमान मानबा कोइगी इखंग खंगौदना दिल्ली दा कौरबा मतुंगदा मणिपुर दा अमुक संबित पत्रागा ला मतुंगदा गवर्नर की मनाक्ता चंगा रिजाइन तौगिबगी वाफम लैरे अदो एमएलए सिंग मरकतजु मणिपुर की हानगी सीएम से ओइबा पामदे अनोबो सीएम खनबिओ हाइबगी वाफम दुनी तवदबो ngरang na han इखंग खंगौदना निंगथौकाबदा मेचे मणिपुर की एमपी राज्य सेवा की Laisema Sana Jauba, along with Manipur ki Hanagi Chief Minister Nongtomum Birensi, Home Minister Amit Shah Kawe, Habigi Wafum the Chingba, Akoigi Paucheda, Fondo Kibi Wafum Lere, Adungarang Halakbum, the press briefing statement people were doing a Home Minister Anira Habigi Wafum the Adu Karaiba Bochum, Karaiba, reliable Oiba, Adum Chief Minister story in Kakwe, Natragana, Akoigi Home Minister Amona Sinerko, Wafum Mayamkale, Tawabo Hazik Madam Zade, Haido Heroic Habigi. प्रजादे यामना नुंगांगबा अदुंबा खोइगे हजिक ओइरिबा फिबमसिदा चीफ मिनिस्टर ओइरंबा मना अदुंबा खोइगे प्रजा मयामदा मेक्सेंग वाफम खंगनबसिसु साइवाइसु चमनबो वाफमने अदुना मणिपुर की हजिक ओइरिबा लैंगाक सेमबगी मतंगसिदा सेंटरना मखोइगे आइडिया नत्रगा सेंटर की मखोइगी विल जे करिनो सेंटरना मणिपुर की हजिक लैरिबा इरांगसिदा इंटरेस्ट याउदे इंटरेस्ट उत्ते हैबसिदि लास्ट 2 years ना चौबो साखी मक ओइरिबने एट द सेम टाइम हजिक लैंगाक सेमबगी मतंग योरपो मतमदा प्रेसिडेंट रूल सिना अदुम कवर अफ तौरगा प्रेसिडेंट रूल मखातान एक्सटेंड तौरगा मणिपुर की लैंगाक से सेमनदबगी अदुगी वाफम ओइगदौरिबरा सेंटर ना मणिपुर की लेंगाक से अनदर 2 months हमका था तरुक से प्रेसिडेंट रूल था मधुंगा अनोबो लेंगाक सेम पामीबरा हाइबगी वाफम न चिंगसे हजिक साइवाइसी अखोइगी हम चमनबा प्रजा मयामनसु हजिक अनोबा अखोइगी सरकार अम सेमु पॉपुलर गवर्नमेंट अम याम थुंद सेमनो होनो हाइबगी वाफम न चिंग फोंदोकपले अदन मरोइन ngase अखोइ थमजरिबो टॉपिक center not in favor of new government question mark so joining us tonight Ningomam Bhupenda Maitai, Advocate, High Court of Manipur. Oza Bhupenda, a very good evening. Taramukshage. Adugadan Ningto Kongjum, Saitejitni, Chip Bureau, UNA. Oza Saitejit, welcome you too. And last but not least, Dr. Homen Tangzam, faculty member, Indira Gandhi National Tribal University, Regional Campus, Manipur. So I welcome all the guests on Manungudna, Center Not in Favor of New Government. So I welcome to Oza Bhupenda, I random name laksage. I don't know Oza Bhupenda, Manipur ki haji koi vibam se koi ki political party sing na sanaba man bugi adum wafum khak chaun lere irang ma khak koi praja myam gi maike di sagal ko tam da koi sarkar sem na ready oire koi apun mi masing suk su re ut ki bugi adum wafum lere ado hajik si ngasi ya ma pau che sing da muk tholak pu madung ina center na hajik pa mi se sarkar sem ba pam de Lady Kanglup and you, Iran Hana Lotion, Pami, Habigi,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯟꯃꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯁꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13 13 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2025ꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯗꯦꯠ 9ꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯨꯡ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗꯦꯠ 10ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀल 174 ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 1 ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥ 3ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ between the two assembly sittings to the thá 3 henganu haibaduneba adugi provision du da governor na mahakna hana saman tawramba adu masa matomduna amu revoke tawbagi power pideba adubu governor na adugumba power pidaba adu mahakna hairibadu yaudaba provision atopa ama thamjale haraga mahakna revoke tawbase date 9 of February gi governor masabang na masana hana saman tawba date 10 February gi assembly saman tawbadu revoke tawbu cancellation tawbugi masama tumdana adu bharat ki samvidhan mangoda empowered tawdaba mana court tawriba article su madugi empowered tawbugi cancellation tawbugi mangoda powers pidaba adugi matang sida yamna unconstitutional oina date 10 February da phangmudaba assembly session do phaman kidana kariguma date 10 gi assembly session do phamama taraba adugi matung inna adurigi assembly se thá 3 hen amumuk sangdo om hingamba yabane adubu governor gi adugu mader 9 gi cancellation order adusu ngasi bobuda aduna sohali base members of the assembly ne members hadi MLA sing right to mat kare adubu ngasi bobuda MLA amata na mogi right mal hadina constitutional court whether high court or Manipur or supreme court madu matang agitate to leite move to leite unconstitutional oil then adurigi date 11 date 11 now I'll come this is very important why I am coming to the point that the government formation cannot take place constitutionally karigino have matam sida February ki date 11 sida last 6 months lotion kare date 12 to the almost final deadline have 6 months adu date 13 the president rule law kare date 13 the president rule law is a assembly is put under suspension haidana thamme adu na maram odana suspended animation suspended animation haireba when you suspended animation hair ahing be assembly thamgadabneba adu date 13 of February 2025 to the this 12th Manipur legislative assembly it is shireba it's almost constitutionally deemed to be dissolved though dissolution of the assembly is to be taken by the governor governor article 174 clause 2 b gi matungina house dissolved tawgadabneba adu bukti hoji bukti tawdri but deadline hendokraba matungda भारत की राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट रूल थमकपसे मसी मक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नेबा इन दिस रिगार्ड ngasi buda kanamtana constitutional court whether high court of Manipur or supreme court of Manipur president rule thamakpadu article 174 clause 1 do moinas place under suspension hari do adu unconstitutional oi maram di assembly is already dead by the time on 13 of February hai buche kanamta ngasi agitate tawde now I'll come to the point aduna therefore how the government formation is similar. What I am saying is, constitution kari hire gaya as per the provision of article 174 itself is a complete court. Manam ni masi matang da koi Gujarat tegi lakhi ba case amat in 2022 the presidential reference law na bida mokte president na Bharat ki supreme court pi ba matam da supreme court na adu the referred tarok badu da phajana high article 174 of the constitution se masi complete court ni masi mandatory oina sanagadavni high adu haji kaidogi high ba matam sida masi thugai da harga president rules thamjan kare adu hayeng am sarkar se semal se si minister am lal se Mr. A duna wasak si governor da wasak lawrga amu assembly change hay matam si governor article 174 clause 1 sin narga amu assembly saman tawrani ba adu article 174 clause 1 by that time governor cannot use it because matam do hendo kreba because already governor cannot use it on the dead assembly hajik lay 12 Manipur legislative assembly is hirabane ajuna the only solution way out is political party nate governor has to dissolve the assembly aduga loina fresh election for the next 13 Manipur legislative assembly election
tau mathau tai fresh election for another 5 years, not for the remaining 1.5 years. Adu kan otherwise there will be no constitutional solution. Sangvidhan thugairaga chief minister oiba yaroi, Sangvidhan thugairaga Manipur governor chief minister amater wasak lobu yaroi. Madam at that point of time the housing Sangvidhan housing me CM oina wasak lahun seba. Floor test ki the governor na samanthan seba. Saman kaugani ba under article 174 clause 1. Adu ki saman gi magi notice to adu unconstitutional oin khudaga challenge tawna kani ba. Aduna kanam tana chief minister oi bisunga moy aduna hane ki 12 Manipur legislative assembly ki di only there was one chief minister Mr. N. Biren Singh. Mr. N. Biren Singh na resignation pigro matungda oibasu yararoi ma masamang oigesu yararoi. So the only solution way out is housing like president rule say masi mag unconstitutional ne maram di masi ke through the assembly is under suspended animation thambi yaroi maram di assembly is already dead on 12th of February 2025 adugo moine thamisi on 13th of February karigumba hingat halam ge hair gadi hingat halong ge hair gadi 10th of February natraga 11th of February the president rule se thamama adu waragadi mo edum hingam ba adu waragadi housing sarkar sing yani anyone N. Biren Singh namuk CM oigesu or Mr. A or B or C adugo various housing ki matam sidedi this is not to do with the political parties or not to do with the MLAs, it is to do with the governor neba. Governor has to take the call man karigi the makta nova unconstitutional oiba mong the president rules it thamjalisi adugo mo unconstitutional oiba mong the article 174 clause 1C the yaw the ba mana adu gido unconstitutional decision naraga assembly amuk saman taroga chief minister amuk floor test of hangeduri oitho oi that will lead to a complete violation of article 174 of the constitution aduna chief minister hojik oibasu yaroi khanbasu yaroi wasak lobasu yaroi floor test sangbasu yaroi the only way out is dissolution of the assembly technically adu hojik lai the assembly city constitutionally deemed to be dissolved haina haiba yare whereas dissolved to the governor na thokpanina governor masam na taroktri aduga fresh election nama within 6 months adum election commission of Indiana president dissolve tawrga de dum masana dum tarokpa tabani aduna akoi president rules se akoi pamde president rules is thamjalai is unconstitutional oi aduga only way out see karana sarkar se masem deba adu umta yararoi maramdi sangvidhana yadrabani na sangvidhana yadaba mong de sarkar se masidi governor na ju yafam thokte rashtrapati ji na ju yafam thokte madugi sangvidhan gi mayok sarkar semjalakba governor ado adugi mathakta Supreme Court High Court chatkani. Okay, doi matik to the maroina ko India government na yeng mamiyeng haibadare ko jafukenda makoina namna hajik se president rule thamjale unconstitutional ne khang da tawra bani aduna lengak semai matang je akoi ge center gi BJP lengak ko na makoi da yam chauna interest am kak leitre habji yam the action ure adubu hajik laiba akoi Manipur gi MLA me am kak lengak sembagi achoba move from strategy tawe habagi nuti ge akoi lebang me mang du uhan base aduga amarom da hajik ngasai gi unconstitutional oiba dum president rule am kak thamaga akoi assembly je loidamak akoi madumdura akoi gi animated suspension thamjan gi ba congress ki marketing natraga akoi gi BJP ki marketing gi apun boina akoi sarkar sem na bagi natraga akoi masigi matang gi da ngasai gi akoi court move to matang am da u da bi ka baina so there is a whole point hajik yegbio president rule have say president na thame adu gi matung nam parliament pass tawre parliament pass to matam da akoi gi Manipur le ri base MP ahum ne ba MP ahum don oppose to hibraba officially is there an official record suggesting that our 3 MPs from Manipur oppose the resolution for president rules in Manipur? Yes or no? Let the people know. Then MLA later, 60 MLAs, including the speaker. Now the question is, that 9 the governor na unconstitutionally Sangvidhan gi article 174 clause 1 the high the badu shinaraga assembly bhaman kidre ba that 10 of February gido. Adu the members in MLA sing right to mat leba. Mogi constitutional right to adu matli haidana has any MLA moved the High Court of Manipur or Supreme Court adura kai gumba move tawramaga adu governor to state holamaga assembly phamal mataragadi ngasi hajiki president rules bu thamamoi maybe it could have been a possibility maram di president rule thamai je aduga moina karigino president rule thambi gi haina thambiba oiragadi February ge date 11 su thamamudana or date 10 su thamamudana or date 12 the deadline low ideba karigidamagta no bade 13 na thambirisi asina amuke na constitutional chaos thon grab maram di sigi maram di assembly je sirba matung da thamjalapane so haji question is haji leiba assembly je hingbra sibra is it a live assembly or a dead assembly dead dissolve
अदुबु dissolve the governor tawdrimnina haji mayamni life nina khanadi article 174 only for life assembly khatagineba haji ki 6 months hendokreba aduna si life oidreba aduna kanamdana sarkar sema matamda haji the question sarkar sema di one person is enough Jharkhand madhu ko dana CM oiba matamda independent MLA neba atopa mayamam support rum taweb aduna support tawi magi number lay te mi masing yamba yamda that will be decided on the floor test adu SR bo mai jasme mayam legre governor ki house ras bafan ai mi suk lay na masing peret tawdung nati mi amma MLA am khak chala gadum ai sarkar semja ga higher stake claim tor lore then adu ka governor na mi atop na claim torok tragadi okay you go and then you let there be a floor test the man adum mayam support torogadi he or she be leads the government aduna governor khak chang masida ai khoi mi 31 sudo yadi haibe not necessary adu ki number duri that will be tested on the floor of the house adu number the floor of the house test of the sang ma yarangani provided president rule na February date 10 or 11 adu thamamagadi adu shigraba assembly du adum date 13 12 the shigraba assembly 11 ki midnight adu ga 13 da thamjan baduna di shigraba assembly du mu hingat hanba yararoi Manipur 12th Manipur Legislative Assembly is already dead. Shigraba the president rule among imposed actually haraga hingar hanba yaroi. A hing bas haraga sarkar semni haiba yaroi. Okay. Thank you so much. I Udamen aduna hoina haji ging ba yabase sarkar je claim dawgi ngarang na handagi achouba khoi haji khoi gi pauche da yawri ba Manipuri Chief Minister amari election sana dawa MP na hala mutung da phongdo rei ba statement gi mutung ina nahanagi khoi gi MLA 40 ge 4 moi pul mutung da khoi claim dawgi adugi even press media statement ba urabane khoina adu faide drama man gi wafong khak lak salak ba manam ji center gi willam khak lai amdre se Manipur da sarkar sembagi tabu khoi gi hanagi Chief Minister nongdom biren ju mangarang statement thama mutum da Amit Shah na mo da kana karigumba khoi gi Manipur gi haji lai irang ji mari lai na responsibilities myam khak pire tawado haji haido pa matam chadim haido ya bagi wafam boglak ba adu praja mayam ji da chamhum na han bagi praja mayam ji da khoi gi uhon da ba manung ji da khoi gi government ki manung da lai ba poche kari no khai je aduna haji center gi moi khoi gi haji khoi gi will da Manipur gi sarkar sem pamdre hamidri chapchana ure so how do you see like khoi biren chaluba Chief Minister X na chaluba MP chaluba Amit Shah ga ani rak thokna unare haibani Monday amadi Tuesday je ani rak thokna pungham ani thokna unai hai adu how far adu su khoi praja mayam na madu gi chap chaba khoi gi figure out to bungam da bagi wafam dani kari mot pibe an bada khoi oja bupen na hari ba line jima khoi ni yaba taragadi institutions have collapsed in India haibata including the judiciary if oja bupen na haibiriba already dead oiraba amada suspended animation da muk thamme hairaga PR thamjalak pase sigi miyeng jina chumba tarabadi literally including the judiciary have collapsed in India haibane be it a constitutional court Supreme Court High Court laiba me abdi lo sire haiba ma ko yaba taw number 1 number 2 atopa miyeng amada na si jina yamna technical oiba ama oiba tarabadi Prajadadi natroza masigi adugi insight ma laitrena khanba tarabazu if the MLAs makhoi gi right si marpi gare haiba kanjida makhoi na masagi right khaije defend toba ngamjadragadi kanama makal gi representative no masagi right khangdaba politically illiterate oiraba representative singni haibata all the 59 amadi lai hidrabani na natra ani subami ohum subami yengda yamna akoi emergent oibana nakna sakona na leiriba akoi gi hujiki hingsa gi marak asida hingliba mayam jina pambati amarom da yengoi khara phagadra amarom da turui khara phagadra haibagi akoi gi pendulum gari amagi magi yandharai ba kaino duna nungdang manba pendulum duna hairaga leibadona tawri aduna PRC whether technically right or not lakpa matamda at least praja kharadadi numi kharani dadi loina harawdona tawe cookies were very happy all the valley people were very happy adu kanda kitang political kaino jima mileage lawnaba popular government number thamgadabni hainadaba junate leave them aside moide kautho aji PRC leiba kanjida mayam jigi akoi gi afala laani Manipur da shanti laani tangdu laitaragani
sakot thorang da khara changsil gani kana haibagi lambi kumbazu project kumbazu khara macha macha tawbo na mayam je haraw na torame then suddenly madugi mayon juma amu on baji horakre any lady political party mayam ji ki marakta mileage sama launa na ba lakadori ba tungi immediate way election ji maju yenga magi electioneering amaju tawba ma lege adi matak de hingsa jemung lakre aduna hingsa in a very totally different form yamna tongan mo amada travel water jida su kyam ni rei kan duni sing chawje lor ko matam da matang chade hai gara chage hai gara criminals khara phabagi amasu chatharak paduna makhoi gi language ta ni criminal haijari baje ina haiba nate adumaina tawduna tangdu leita handaba jine sigi marak da popular government ama semba yani yaroi haibagi suji already mamang da makhoi kharana governor unarure akhoi da du strength le yada le haibadu ne ana huji ujaba kanji da akhoi sina karibu karama makhalgi tangdu leita na khallaga haidori bano haibadu gi responsibility ama lae whether anova sarkar ama lahalaga be it headed by anyone lahalaga hujik leiriba highway clear tawba ngamdriba adugi internally displaced tawduna leiriba praja mayam se halanbasi popular government duma la kanda ngamdoribra sarkar sim ge hariba mayam duna di any kind of roadmap amata di pdev akoina sarkar par kanda akoina si tawni tawroi haibaduma di praja da confidence ama pdabadona di taweba ujabu pen thambi gibran sarkar sim ge di hai any group oizano tholakhiba mayam duna hana tawramba pyar lacting mamang da tawramba sarkar duna tawdaba khara akoi tawraga tangdu leita ba ma soidana porakani haibasi kanamta any platform amada ngang hibadi akoi sungda ju tajade madugi thajadaba ma ju mayam na ju leiba adubu somna kanda angang mayam ji pangpha da mu pharak pa taragadi akoi PR pamjadre popular government amu poro na akoi je mung chongi ana huji lai be suji da yes ojabo pen haibi ba dumaina matam su yamna tension lagle whatever technicalities mayam ma lejaba tarabasu aigi mot thamjau haiba tarabadi sarkar si new delhi na semoi haibasi adum semgadaba manthi natra makhoi makhutta loina leiba dongna tawre hoji literally PR leirabani na yes center da loina leirabani oi mamang da any party center ne use tawgiba duna tongan bani adu hujikta di pura centralized oiraba president's ki rule ama leiraba matam sidadi makhoi gina report ama putho alaga loina order je dum phatri maduna maram oiduna sarkar ama form to bangamdri madumaktana assembly je oi technicality do jabu pen thamjaraga dissolve ti tawam thui tawrakhidra tawroidra haibadu gine once tawrab dio jabu pen haibiri du chumme if dissolve to batarabadi another 6 month ama extend to ge na har ko matam ji da independent oina leiriba autonomous body election commission of india na dum khut thingjalakadabane makoina thingjalaktragana ngasai mamang da thamgiba dumaina another symptom of institutional crisis ni haiba yaraktorabane madu oiba tarabadi karino bharata hujik leiriba masigi mawongi sasan najidi highly centralized oiba unconstitutional oiba no position na jo hairiba adugi maikai rom da sakhidoine ana hujik leiriba sida sarkar sengodra semoidra akoi gi leader decision semoi aduga hujik paibiriba governor mangonda su matam khara mu hena piraga test tawdoribra because every day is a test for the leaders natrane makoi gi oina di miku khudingmak numi khudingmak changyeng amamni aduna sigi changyeng je dum yengaga leidoribra khoi natraga na karino praja gi apam ji hana mek sengba mazu takatari election thuna tohallaga irang si loidring aida tohansi haibra natraga na irang si loisna ba hona bada karigino ga popular government ama leiring aida aduki matik out of hands oigraga control tawba ngamawdabado madugi ngamgidaba leibanina PR leirigai matamjida governor sina ngamgadra ngamanjira highway clear tawnaba IDPs mayam mayumda halanaba then other forms of governance ama thamba ngamnaba yengsi haibata ado edro odamen haji anoba popular government am la mathung da hanigi irang ji masi subside tawbu ngamne na khambi bromasi irang si di chahi ani hele hajik se even akhoi gi Manipur gi hana lengak pairamba BJP gi legislature mayam khang solution ngam hodre at the same time center na solution dre hajik se
aduna ajik lai hori ba khoi gi congress ki political party lai ri atop atop maruina khoi manipur gi ni yeng matam da congress khoi gi amari bjp ani ne maru ri je congress am chauna opposition na moina ling na lepag lai ba dum party moiri tabu lotion re jik se ado so irang lotion bangam ne kham ra anu ba khoi gi government am lak matam da haji phok oi ri fibam je da ai thajade anova popular government am la basu irang solution gani haibajiti on their own center gi mating amadi tum yaudaba yaroi karamba party na la kan da mating hena la kani haibaduna it's a different story karigino hairaga hujik lai ba violence gi magi own logic of political economy ama tholakpa dongna tawri on some sections of the people simply do not want to end this cycle of violence thoning da group amasu tholakpa dongna tawri as long as violence leri ge as long as sigi state si da turmoil lama ngakhat nanba tangdu leita da ba ma leiri gai kana ba players me amasu leita ba nate madumaktuna masigi manung si da in the name of national security gi tawi aba thaba pangthok pa jung amho ba kambu ma leigani sigi marak si da magi organization hena kangkhal haloba kambu ma jo dum tholakani sigi marak si da dum ka hena paisa pai hoba kambu ma jo dum tholakane ba luri badi praja micham mayam jine they end up being the victims ne matam dugi adum akhoi ji adum dandi phanglaba aran ba mi dawna dum mahing amada dum leigani haibadugi nuai tabane aduna sigi politics si dadi yam chu amarom da lui because politics is a game of possibility haribane nasi tinaram do hingeng na boiba hujik ta yanade chakhi badu minute tara leiraga tinaba ngami ba adugumba gi alliance formation tinaba ngamba mayam amazu leibani na asagi politics sidi tambadi ngamde adobo sum yengjaba mong sida hujik tholaiba mong sida di akoi gi conflict natragana hujik leiri ba violence gi mong sida di hena immediate oiraga hena masidagi vested interested parties mayam ama institutions mayam ama thado halaga magi apamba lambi da channa ba hona han bajida hana leram liba ngasai violence gi conflict gi dynamics si change toraga atopa nakan namada chatpa mali na ithamjak okay aduna haji praja mayamna popular government anu ba mo khakti pa mi tawabo manipur gi lanthum ngakma ngamba manipur gi khoi praja mayam gi safety da madu da priority pi ba ngamba du government khakni tawabo haji khoi sei ani jida manipur gi palami ba sarkar sina manipur gi praja mayam gi lanthum ngakma manipur gi khoi gi life ki masi gi security pi ba ngamda gi adu gi achau ba example am khakti ugre aduna ai oza se ta jitlak jage aduna oza se haji khoi sarkar no budi pa me jikse tawdo khoi mahoksa gi punsida khoi yamna nena thana hanjalan pa pam ba du sarkar amni aduna haji phaugi oina khoi ani khoi gi center da gi na tra manipur gi maikai de gi lairi ba lan jinga mari leina na khoi gi ani khoi good khoi gi political initiative ubi gra ba jikse kamai ni yengbe khoi just overall khoi media gi fraternity moina khoi gi hojiki yamna lively debate adagi issue me amka advocate amo ina adagi ojana su yam phaja point me puthokpa se da kitang hapchun jabada akhoi entire crisis je masi je ngasai gi somna thambiri ba in favor of haije in favor of new government have kan da pura mak late oi si ne thamdoi hari kadgum to kan da ngasi se last day na kan da pung baro da last day to second am hindok ta bra nongni watling and kai to the aduna everything akhoi manipur gi concern oiba situation lakpatam da government of india especially hojiki manipur crisis khangde ama khangde government khangde loi thengi haibisi thamju doine hojiki article 174 gi ngasa ya phana define to wiki bedo tha taruk se yeng kan da masi ultimate decision si supreme court na pibi do karongani haidi ultimate interpret to dori ba law haidi supreme court sina final authority ni aduda man thaje kari no 6 months je kari no kasi loi define to rakadori me 6 months sini tang asuk to loire ya specific ora kadoi ne ba august ki tang asuk to loire february ki tang asuk phok 6 months loire kasi yam chabi aduna government of india ki solicitor general lady manipur ki advocate general lady legal advisor mayam lady makhoi na madugi mayam do advice to bada themba gira nataga hatu to basina manipur da thengi always late way habisi crisis the tholakpani aduga suppose samna harabada august pham ki ba assembly session do marak december da winter session no maka phamam badi problems le roi da bne aduna manipur gi da decision lobra thengba kadum to bada number 1 thengi thengba de gi loi tholakpani thengba gi example haibu
Manipur gi to kuira ba irang se da home minister na par unna ba khona ba khoi leader me suppose nan keno chatpiru ko former chief minister chatpiru adagi Manipur ki MP chatpiru yam thuna unna da hatu to nomini ni ga to bodo Manipur da crisis thola kan da hadi yarak tar kan da unna ba dong sum tawe hadi hanam aduga akhoi da sum pami si di adi as a government has the administration and piga tabne peace justice masi me apse loine piga tabne example hai bu sai thiam kan flood hairo ne flood to kan da PR laitri ngai mamanga administration le ba PR le matam da khena ba se dum ui kri no matam da hana digidi MLA me am khang ne civil me am se hadi काम करपनी असी अदगी कैनोसी इन्वेस्टमेंट से तुरपनी अदगी फ्लड रिलीफ से सरसत तगदबनी अदगी महम दुदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना चेयरमैन ओबनी ना महम दा मम थारगा रिलीफ से फंगिब्रा सेंट्रलाइज ओइना याम थुना थुना तगदब खोपतो अदगी इसिंग जे प्रॉब्लम चिंथोक्तदी युम दसंग दोइनी पम निफुनि थोइ मुक्चंगे कायना कोना बुदे हारि अरु हानगी अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट द लैबदुगी रिएक्शन दुगा पिया लैबदगदी खेनाबमदि उइब हानदी थुइयेब aduna sugum kan everything late or pase akhoi PR lai besina man kai no ha ma isam sambam na hane minister trying to rule tor mani do hojingna amma khatana tor pani advisor su like adun mi amma tana to da physical aruga magi pressure duna matam sangda baduna madugi ma to yeng san bada wa baduna project prajana popular government no pami ha besine bu thamai se popular government je pam kan da hoji somna hambiri kan se center na kari khalam da ge dune ba na hoji hangi se center na khanma matam se da immediately thamni habesidi assurance pirakti sine nan akhoi according to tamobira nan chapiru bodo maduda akhoi khanari yam thuna thamba pami adu message da kari mopot khadi laiba Manipur gi decision Manipur gi fate Manipur gi history Manipur civilization Manipur gi political history se ngasai oja homena thambi ki ba adrusu hypet tip pangre kana gumba khrana akhoi gi terms dictate tor ko man do ma yauri dictate tor ko kan se kari no ha kan number 1 loophole hai bada MLA tara amdi yauri dori hai bani na sum madura sum tile tor sum laiba aru MLA tara sina kanana yahol lakta bano ha kan suspension of operation laiba kangu sing sigi mogi militant sing sina yahan da bani mogi na dictate to bani according to their version aduga makoi sing sina su da laiba kangu sina moina atop demand phangdribo masi yaro hai na magi Manipur ki crisis se zum bol tola thamaga magi ultimate goal thamnaba Manipur se mana crossroad ta mana kain oina pot amoina sinabra haida adugi issue ma so hoji hape putopi khre madura BJP na hoji akhoni yengdoi se prem khoi gi BJP na Manipur da changakpa north east ka changakpa se tanai na changakpa na teba after a long struggle changakpa ne haidi hana BJP na government se mamma na te MLA hana gudi ka ba yaw khre si mamang da Sri Biren lead tor su absolute majority na te 2000 mamang da ka ba do adu 2000 ki sidi absolute majority ne absolute majority yana na phangba BJP na paiba matam da maduda masagi on government to phajna run to ba full term run to handa ba ngam hi da ba se masi je BJP ki magi kanu oidui ne loophole am oidui ni ari magi administration da thabak soiba da proper administration to ba haita ba gi mami mo oidui ne ba maduna akhoi hoji yengi se masi ma'am se tawkan da hojik government of India khangde India da rule adigi karino kai se yam violate to ba adigi constitution de idis na karino kai se haipet acta overrule to bagumba violate to bagum si yam to na tholak pra constitutional crisis yam tholak pra aduma matam se da government of India na Manipur mata na kari khali ge habe se su akhoi ne yam kan khanma matam da yam luba mana hojiki BJP na sacrifice to godra haibam la eb ngasagi bupen na nabdiam phajan thambi khre ko ngasagi matam si loire problem yam du adu madu me adu lupsal laga kai gu ha matam da legal process a very lengthy process natra ai Supreme Court chapa khangdi amna khangdi haidi hape tawkadar abung kauni song yam kauni aduna hojiki terms na loido si 2027 da loidoi ne 27 is early ni na decision khot pa kemta lobo khot pa su leira roi aduna yam thu ba da hojik leiri se at the most sahi ama makhai khitang ai re aduna hojiki se da BJP ki think tank BJP ki central leader na khalam doi se hojiki matam sida within id kai ha kana February 13 da president rule se tham gebri na another 6 months yari 6 months yabasina di adugi 6 months to luakra matung da parliament ta mu puthokta di another 6 months puthokpa yaru adu ana hojiki 6 months gi manung development yam lakpe hoji bupen na thamge ma hadi kana gumna quarter chat pa ya ma tobi yai aduna masi loidringai da karigumba amadi BJP na face saving yo ina
aduga Manipur BJP se amuhana halakna naba madudi attempt ti torokdi mali adubo hoji luriba moi the hurdle lari singa sagi tara ama lakpungam dabado tara aduna kanano hai kadanga sagi suspension of operation de leba kanguna jalhan dabado maduna sum sanaba aduga makhoi gi politics sum sanaba mali haiba ama aduga hoji yam luraiba amana pre makhoi gi internally displaced person me amse plus free movement yam basic issue ne internally displaced person mayumda chahi ni sapangam daba adagi kano free movement later ba free movement si union home minister na march ete chalani ha chalan bangam daba suma issue mayam sina center se khara khalam dong mali hari kai guna kanda makhoina message da Manipur se makhoini anytime control to bangam mi lambi chalan loi government union home minister na chalu ha so koi chalan da bangam mi ha message ma sum piri ba makhoina su masigi message se akhoina hoji hari sina PR le ramba tardi crack down toram gadra hari mo se justice piram gadra have expect toram mani as citizen of this country adubu hoji urei si di PR lakpa du di kano si mi pha ba khangde ama khangde se akhoi gi tampak ta di valley gi saruk ta ngakta ni mi pha mi lising me da pha khare ko almost lising nuti gi tarakon phadi tha taruk ta di almost ayo grani adubu akhoi gi numayam kapai ba kangu da di phadi lokhot pa da su akhoi gi pipe rala sa ki ba adu mangak ta phai aduna something is wrong aduna something is wrong do justice lay government lay have do utpiru adu government amadi lay taba yadi hello sinjak okay aduna hajik Manipur gi anova popular government hama lakpaji kanai fawa mathau tai ha se khoi praja mayam na hajik demand torpa praja mayam gi hoje khoi gi khoi darkar lebe essentials mayam ka khoi development work ni khangde na traga tongan ba khoi gi progressive oigada ba thabak tor mayam ka thindar ko jina maram orga anova khoi gi popular government thamadi pami havani aduna hana khoi gi president rule se lakpa matam da su masi yamna neutral oiba adum ba lenga am khak oigani khalam bani tawada masi ju yamna one sided to oiba man ba adum president rule ama oiba gi wafum dune aduna hajik Manipur gi hajik laiba president rule gi makok oiba governor Ajay Kumar Bala fawa masi khoi gi lamdam je thadu ko chatpi gro haiba gi praja mayam gi kholaw mayam khak lairi amarom da Manipur gi hajik lai horiba MLA mayam khak na claim तौरे सरकार सेमगी वाफम से चम चमना लेमना मांगी फिवम लेगदौरीब्रा सेंटर मणिपुर की हजिक इरांग नत्रगा मणिपुर की सिचुएशन की मतंगसिदा मणिपुर हजिक पॉपुलर गवर्नमेंट अनव फ्रेश गवर्नमेंट पामदे है मेक सेंग उबगे अचौब ममी खक सुई